Dire-diretso na yung panyulong ni Central Luzon karas king pisasabyaning infrastruktura at real estate development. Yan ang apisabyan king forum apenibunaning Han Resorts at ning Colliers. Ay ni report. Balawos ing panyulong ning Central Luzon kareng malawakang infrastruktura at real estate development alayong palawakan niya pa ing progreso king kilwal ning Metro Manila. Inyang April 23 penimuna niyang business forum at talakad Central Luzon's economic rise king Clark Marriott Hotel king pamanimuna ning Colliers at Han Resorts ing kumpanya king gulot ning Han Casino Resort ing pekamumunang luxury integrated resort king Rehiyon. Keti dinaken ng Joey Roy Bondok ning Colliers ing bili ning macroeconomy at property sector king Central Luzon. Katukinan iti ing panel discussion kaya bereng opisyal ibat king Clark Development Corporation, BCDA o Basis Conversion and Development Authority at Clark International Airport at Department of Transportation amemye panlalawi karas king future ning rehiyon. Pakilala namo naman keting Agnes Neki liwanag ning Han Philippines ing kontribusyon ning karelang proyekto king ekonomiya king Central Luzon kabilang na Han Casino Resort king Clark, ating tatalakada Han Reserve king New Clark City na ating world-class amenities. King kadwang panel at chulaketi rang developer kalupaning Houseland, Philinvest, Ayala Land Logistics at Aeropark Development. Agpangkang Julius Guevara ning Colliers, makasadyaning Pampanga para kareng mga ragul a property development uli ning balaus a suporta ning gobyerno king infrastruktura. Pasibayong petunaya ning forum ing lalawa ka potensyal ning Central Luzon bilang sentro ning panyulong king bansa. Ako po, Patricia Mawangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.